Sitawubonga kakhulu kusponsor wethu nomhlonishwa babe umhlonishwa MP wethu babe Magagulo. Losikhasile kakhulu nganaku lesesikubonyana. Namhla siyakhona ukuthi sitawukhona ukupresenta njengoba nibona ungenxa yakhe sibonga kakhulu kunaku siyafisa futhi ukuthi mina nje ngishomeni waseProject ngiyacela kuye ukuthi ngoba asendele kona manje aqhubeke siqedile nje kudlala siqede eli kuningi abasendela kona amhlonisa sifisile ukuthi umsindo cela kwehlisa kancane umsindo sitocethe liyasibalekela la ngabe sifisile lokuthi nakulesi siletako angasichasa ngaloko lasichase ngalo kumnyanzi ukuthi namhla siyapresenta siyathemba futhi ukuthi kulowo lesinabo tasingetela kakhulu thina sibuke ibhola eProject sicela ukuthi upromoteke yona more than anything le bhola lehamba embili sicela ukuthi nisilekelele nisupporte lapho khona sicela khona siyethemba ukuthi naye umhlonisha wehembe lokuthi sibukela okukhulu kuye siyabona ngiyaqhubeka ngibona bandla lakaholo ukuthi sihloniphe lihlelo presentation yethu sithole 18 usasho 18 sisonke Project batawumemetela ukuthi ngiba number 1 kepha nje kuneSun City lethole number 1 alandzelwa yi7 up ngoba number 3 kunayina ngisho nawo siyabonga kakhulu.